Mnogi ljudi pratili su mega popularnu seriju Sulejman Veličanstveni. Mnogi ljudi su pratili tu seriju upravo zbog mega popularne sultanije Hurem. Međutim, da li ste znali da situacija nije baš onakva kako su to prikazali? I da li ste možda znali da je ona pogubljena na jako strašan način? Godinama slušamo da je Hurem sultan umrla u misteriji, otrovu ili zavjeri. Ali istina zapravo mnogo je gora. Ne zato što je njena smrt nasilna, nego zato što je cijeli njen život bio borba u kojoj je svaka pobjeda značila da će neko drugi umrijeti. Ovo nije priča o smrti jedne žene. Ovo je priča o sistemu koji je tjerao majke da se bore protiv majki i djece da ubijaju vlastitu braću. U prvoj polovini 16. vijeka Osmansko carstvo bilo je na vrhuncu svoje moći. Na njegovom čelu nalazio se sultan Sulejman Veličanstveni, vladar kojeg su u Europi zvali Veličanstveni, a u svom carstvu zakonodavac. Njegov dvor u Istanbulu bio je centar svijeta, ali iza zidova tog dvora postojalo je i drugo carstvo. Tiho, zatvoreno, ali opasno. Harem. U taj svijet jednoga dana dovedena je djevojka iz istočne Europe. Njeno pravo ime nije sa sigurnošću poznato, ali se vjeruje da se zvala Aleksandra ili Anastazija. Bila je zarobljena, odvedena, prodata kao robinja. U tom trenutku njen život je bio završen, ali počinjao je novi. Kada je stigla u Istanbul, dobila je i novo ime. Hurem Sultan. Ime koje znači ona koja donosi radost. Za razliku od mnogih drugih djevojaka u haremu, Hurem nije bila poučena, nije bila tiha, bila je vedra, duhovita i imala je nešto rijetko, snagu karaktera. U haremu je postojao strogi sistem, žene su bile dio hijerarhije. Najviše su stajale majke prinčeva, jer u Osmanskom carstvu sin nije bio samo dijete, on je bio budući sultan. U to vrijeme najvažnija žena bila je Mahidevran sultan, majka princa Mustafe. On je bio najstariji sin sultana i glavni nasljednik prijestola. To je značilo da je njegova majka bila najbliža moći, ali dolaskom Hurem ravnoteža počinje da se opasno i mijenja. Kada je sultan Sulejman prvi put primijetio Hurem, nešto je bilo drugačije. Ona nije bila samo lijepa, bila je drugačija od svih koje je prije vidio. Brzo je postala njegova miljenica, zatim njegova najvažnija žena. Često je boravila u haremu. To nije bila mala stvar, jer sultani nisu stupali u brak sa robinjama, ali Sulejman je prekršio tradiciju i oženio je Hurem. Time je Hurem dobila nešto što ni jedna prije nje nije imala, legitimnu moć. U godinama koje su slijedile, rodila je više sinova. Među njima su bili Selim i Bajazid. Svaki od njih bio je potencijalni nasljednik, ali u tom sistemu više sinova nije značilo sigurnost, značilo je zapravo opasnost. Postojalo je nepisano pravilo, kad jedan sin postane sultan, ostali moraju umrijeti, da ne bi bilo pobune. Zbog toga je život u haremu bio neprestana borba, tiha, politička i nemilosrdna. Odnos između Hurem i Mahidevran bio jako napet, ne zbog ljubomore, već zbog opstanka. Kako je Hurem jačala svoj utjecaj, Mahidevran ga je gubila. Na kraju, Mahidevran i njen sin Mustafa poslani su daleko iz centra moći, u provinciju. Ali Mustafa i dalje bio prijetnja, bio je popularan, vojska ga je voljela, narod ga je podržavao. 1553. godine desio se ključni događaj. Princ Mustafa je optužen za izdaju. Po naređenju sultana pogubljen je. Mnogi su pričali jednostavno da li je Hurem se ovo organizovala, da li je ovo urađeno pod njenom palicom, jer ljudi su godinama pričali. Zapravo ona uzrok svemu tome. Istorija ne daje jasan dokaz tome, ali sigurno jedno. Nakon Mustafine smrti, put ka prijestolu za Huremine sinove bio je otvoren. U međuvremenu Hurem nije bila samo žena u haremu, postajala je i politička figura. Pisala je pisma stranim vladarima, utjecala je na odluke, imala ulogu kakve žene prije nisu imale. Također je bila poznata po humanitarnim djelima, gradila je bolnice, javne kuhinje, džamije.
Njeno ime se vezuje za mnoge dobrotvorne projekte u Istanbulu i šire. Kako su godine prolazile, njena moć je rasla, ali i godine. U drugoj polovini 50. godina Hurem se razboljela. Nema mnogo zapisa o njenoj bolesti, ali se zna da je bila jako ozbiljna. Upravo zbog toga ljudi su pričali da je otrovana, da je smaknuta, da su se desile neke možda više sile, ali o tome nema dokaza. Savremeni izvori govore da je umrla prirodno nakon bolesti, dok spekulacije govore da je neko želio da je se riješi i da je umrla na jako strašan način, da je bila užasno pogubljena. Njena smrt duboko je pogodila sultana Sulejmana, a navodi se da se povukao, postao tiši i drugačiji, ali priča se tu nije završila. Nakon njene smrti, njeni sinovi su ušli u međusobni sukob, Selim i Bajazid. Borba za vlast bila je neminovna, a na kraju Selim pobjeđuje. Bajazid biva pogubljen. Time se ostvaruje ono od čega su se sve majke u tom sistemu najviše bojale. Jedan sin živi, drugi umire. Hurem Sultan ostaje upamćena kao žena koja je promijenila Osmansko carstvo, od robinje do najmoćnije žene svog vremena. Ali njena priča nije samo priča o uspjehu, to je priča o sistemu u kojem ljubav i moć nikad nisu bile odvojene i u kojem je cijena vlasti često bila porodica. Ova priča naježila je mnoge, ali isto tako kroz i seriju mogli ste da propratite kako se to sve dešavalo, ali ljudi pričaju da ona zapravo pogubljena na jako strašni način.